Right, me some wa kwa be me do ba Adepa TV na me nim ade a ahyase a ekoso Chairman Wontumi ene Kevin Taylor entem na Chairman Wontumi osu okwan oye dede ye hwe video ni bi brasese a momientie kwasiaba we na ewia ne atoa so sama sra ubio abrantia bi e friend Kevin Taylor ose wo kasa de man na nu dai abrantia bo Asanteman ejwabu si yei amanfo di awrahuoi be mai soria odi atiami atam be mai Kevin Taylor soria ewo udimu odi dwadifu atam odi Asanteman atam yewra mahama odi kramofu atam yewra mahama masraw se campaign atam wona wo ya Ghana man panini enti yan pesa basa bia besie yan pesa basa besie abato na twam agese 2028 ni abato ba enti ade abaya hroba ade abedi di Asanteman atam ade abedi di yewra atam die yewra mahama abade sa yampre. Chama, why are you crying? I don't know from Mahama mede Mahama or Krum ha Kevin Taylor on so one man on it into the old from Mahama in your day on your demo Kevin Taylor a day now a so wusu ho I won't message Chairman Wontumi susu do timi su papa na Chairman Wontumi dey na wonka wo Krum ha dey na won tena wo station and come far NDC ho maybe saw enya wa ana aka se Mahama ba power obetu afiri Ghana na enya wa enya wa na aka se Mahama ontumi ba Ghana da enya wa Chairman Wontumi jai jogi ka da me no ka se ya Kevin Taylor so dibia manem odi adenchi no say cry baby shut up over there you show Kevin Taylor so video ni brother ya Chairman Wontumi Jimmy mu omo Jimmy mu so clean Jimmy mu yaz Jimmy a Chairman Wontumi Jimmy ye ebiesi wo Ghana da. None of you guys were able to make a public statement to say this stupid idiot is not supposed to be the original chairman. Chairman Wontumi Jimmy mu kerosene Jimmy mu tampiko Chairman Wontumi Jimmy wo Ghana didi atam didi Professor Nano Poku Ajiman ensema obegina the radio so keka ye oyi gold free ne pa Jimmy ne ho ewo Kumase Chairman Wontumi Jimmy ye none of you bo hwa obi anya hwa ntuma nkasa akwade Jimmy for mu yi no mo sa akoto abama no and why would you shine said the Edo bosom toffee ewo Iraq abetena said yen and a Chairman Wontumi no the report says me say uti shine said the Edo before toffee ewo Iraq enti Kevin Taylor no also ma kwan emma kan say Chairman Wontumi emba meguni hu fi megye no mekan kansem bi mfafa no ho ene wa sopa Kevin kan say Chairman Wontumi wa sopa Chairman Kevin Taylor na tutu mani we dey aye dey Chairman to be den to be bonana cause what to be man why je wankasa why je we say see politics no musu be begu mu fi enti bibia na ato ye bibia na ato ada petwa enti na say Kevin Taylor na tutu bi dia mane Chairman Wontumi say wasi da bi we be ma mesumi ye be ma wa ware ya mesuma ware say wosnemi say wo yere nmu ye tu what I say wosnemi Kevin Taylor na ka say wosnemi wonsimi bibia mu wo njapade mesumi wo bi pa me krampo ya metibroni kro mu utimi kwa TV stations na wo yi gold na wo dwa wanum na ya kaka bensa mo so wan kra na the original chairman na krampo di ma Kevin Taylor chairman obisaw asem oyi ano why enye osi Mahama na wo sufre no oni hwe ye de ma jai kwan no osi jai the requirement wa kwan enso bi hute
And so I say, face me. If you want to, Kevin, tell us if you want to say something, say it to me direct. And found corner. It's a form a ja at them, Chairman Wontumi, and Kevin Taylor, or Mummy and Untem did Jana so Jana no day, they were higher shay and judge, the befri my baby, I made the barber somewhere. Dina, I miss cover girl, set off from a cover girl, met Joe, so tap send the summer snake. Now, me do say in 360 and I have some war tap send a quintia. Obi afa so di saniska edman adofo no mo fie se o saniska na wa America I bet you bonus of $10 free saso na or any of the European countries no so a you bet you €5 free ebusia for ABMD na you miss cover girls so from cover girl bet you so macra right in people na me no ka say there na just say appear stadium sisia there or call a chopato or the chopa money na do ni MPP amemo ni yehwe video ni bi brasese a fofo na me be hu popular nkamen ko hu bi me so bi tiri hu wo se apia me pewasem pa na mo mbiribu kan se mi se fa na ekufu adu mani ani emu obi wa so we si approach me tiri nya nu se me nua be ma me nua ba fa chene me bi si me ya me tin ka se President Mama wini ya migine chi se mi twankofo na chi no muti na bi o matam sa na pa ya ba opani se din ya bo bra so dada ya tibu so me no ne yakwe intika mi twa obi me na me bo a me papa de mi e kura me ku nipa no se kura ye nya fa ba bi information yi inti se tro se wonya wi ase nyina na ohworo kra ade ya fere so so bi e wo so mama ya hwe achi da chi e bia yi wu ye ko nti mitwe mi Kristo ni pa ba politics nti me jama bi Kenya mesa go se wo we fake e say we ni nyame e so ni Bible mo se Ghana so for more than 70 go bi sa say nti ebre bi be drum awufo ni atefo nya be trafa ko ana sa no bi sa Job bi sa Job so Yesu kra be to no Yesu Kristo e body ni ka se wi ase ni obetu Job bi sa say ebre bi be drum awufo ni atefo trafa ko Mama nya butrena mi amedi atemu dei pa mi tu se de ye de judgment am mi nua abra ye sie no se de krese nya ne kwam ni mehu bi nkan na ye ne ya start e di atem e bi ye sofu be ma e bi ye sofu ba e bi je se angry na free ba no sabrantie se wodi tuo osama bi la di kurampo mente se wo wuye no nipa ye da de kamera sie ni mu kan ne ho nsem se da nti ama mi a ma ye bi da no ma gane wa firi mu ma te bi mu de na so still ya me yasa me kasa bi wo vara e di atam da bi me ba bi koyi ba ni bi kasa mi che na ma me hye ne ma gane firi wo sei apia wo ba akokora na wo kura me fa wa wonya be 70-80 no o ba bi ko pa adwuma ne e bo papa tape bi kire na wo ya amfa na adwuma wa ha wo ba because so bunko to be say makaka se fin bi a che ni pa bi me fa adwum pa ni we me ba adwum pa ni we say ori pa da sani a anu antia wo da bia no me do dobra bon se okuani intete frɛ bumu na ntina amene Ghana ni nyina enwo ewiase abade asa oba emma nyina adefo na ntina anya o se ka me despite ntina anya ofuri sa pamanya ko ote ma anya abiam mu danso enkransa bridi sikeni ma anya Ibrahim Mahama ma anya Kofi Aban na so me de jama bia me gine na de me wa ne de me ka me tu ko ba ne me fia me tina ya amfa Jubilee House na mame na me tafiri woni bribedu ya be sa akoto aba na anye ya mame na me free Jubilee House dia na me wi asikura ya de kwen na me fancy ya na me di akira me so ti apia stadium no na apia na dey ntina papa achowe ade apia na kasa we smart o apia we smart o we are smart papa na apia next time I will grant interview at Tenasiye at Tenasiye set up Tenasiye so one Tenasiye dey we say Tenasiye jage ami twa 360 we one mama akwanya mama twa 360 wo wa hemu we apia oh ade kasa wo kasa ni na we dey na wo sit on say na apia stadium kura na Tenasiye be na what Tenasiye wa di grant interview oh apia mpacho obaya ma MPP for na ba yeye o omba ba yeye o na ka se wo twan ya asa agro the game no get over na nka wa be pacho na we ya wa be pacho MPP for your more comment section obaya o
Adepa TV de o me jewa ma wan kasa re be ho ho nti busuafo nti apia stadium na o patch o say ensem bi a okeka to na do so keka ni it was politics, you know, antics near their gimmicks. Nti wasre na do ni na memuo na do ni MPP na do ni bawumia osre mo adabraka munjai manenka apia no se no ho ani kan kasa me ade na me hwe interview masre na hwe the way we say the nim serious no the what mouth they can't accept na just say papa we ni ho ani kan o ebusuafo yesewo MPP for mo de beche apia stadium na se mo fa ncha apia stadium oso pamacho so waso mo na mu mo fa nche no osre mo ese akwada so dunso gu na so awo pepa untwa na no ti we de me kan apia stadium ho papa obre no ho ase do ne party me kan no ho apamacho se yesre mo ada munja ma ne nka wate mo fa ne bone nche no why se masom ana ale ko mo mansom kra ntidi en mansom a se munsom a mu free eni so nkotopu munsom a mu free eni so nkotopu ni ye na yeso unsom apia stadium one somo wa agu comment section wa wo kasa wo somo wa somo wo kasa man people apia so the bottom abom awie into no na yeso na apia na de forget u me krampo mi say krampo mi side unsom pebebi fa mo kyerɛ mo ho dodo wo benya sa oni obi menya asem na obepa wacho na obi be kasa etia na obepa wacho odokata ade nyina so boni nyina so enti wonji ntuma pebebi fa eze se busuafo apia stadium na opa na nado acho they did na ya miss cover girl say offer me cover girl eja mejo so tap send the so masne na mejo konkon say in 360 de ba be so mo tap send e kwenti obi afa so a or the seniska no de man adofo no mo wo fie so u seniska na fa so chim say who America who seniska no mecho bonus $10 sa susu na o Europe so a mecho €5 so free abra wo seniska no medina ya miss cover girls so from the cover girl mecho so makra Mr. Mankwa me wo fase wo seniska ba ne de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemre mu na monte tap sending kan no so ne de tap send here easy, fast and secured way. Ubetimi send this free amanone. Aba Ghana bank account and as a mobile money account. Untia transfer fee via. Sir, I will buy anything. Chinese won't call App Store na Play Store. On download the tap send app no. Or download ya. Ebebu sanso promo code. Or ma the pet TV shim. Obenya €5, £5, and answer $10 on his first transfer. And you make kwa friend a catch them. Tabi minyanwe. Esansa tap send at the good news aba. Tap send the giving the customers wanti or the tap send wallet aba. I know about anything. So your customer who you KCCA. Ubetimi akọ tap send app no no create wallet woso. Enti se rate ne kosora now the sika ko gu wallet no. Anase mpo betimi atususu nkakra enti abre sema opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu watimi use sika e wo wallet no tie and you said to say you use momo Ghana hayru sa pepe se si tap send that trainer shim kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no